Dr. Amanwa, Director ke Health Service, ula pentip baladan sawi khana ubla khlano COVID-19 haga jala. Uniu khana ude ubla tip kerteng kem well done boy mar banyang ubana kashnong maupat. Ya ubla wan kit Robert Hospital ha kishiteng senyamen step jaka shipodlik unailur arja arpo. Uniu khana ula khlano ha step jaka ni kasngi ha kapor san shiteng ye min step. Ha shipodlik September arja arpo. Kerteng gedungi kenong well done boy marbanyang kasan sedem kerta besang basa po maupat the diagnosis kabaki ay na po hospital kadai undifferentiated febrile illness with acute respiratory distress syndrome with septic shock and COVID-19 RT-PCR report positive. Tip benya kani ke Februari kamu dan jengship. Nai nakai kada bilang kumne. Hi hapor baki wan lam pat test. Padio tu report. Padidan kani ka jengstam man penyiar masih. Iklan no men step. Report padio. Dalayo report sesuatu bakal ini COVID.